Jotono lamsokphio ketal video जों tini hingke BA second semester ni major paper 3 ni syllabus no tui naileinai tamo porina nangnai second semester ni student rok eba rongsrongoi tongnai rok syllabus o tamo tong obono cherei eba khalei naileinai puila unit eba first unit ono जों tamo nog hingke kokborok dialect comparative study of Kokborok dialect demography area of Kokborok speaking community Kokborok dialect mane sengor tam bujika Kokborok ni bedek o Kokborok ni bedek no tui no cheri manainai eba ma porelainai te tongonai di comparative study of Kokborok dialect je Kokborok kok sanai rok ni bisingni je bedek tongmani borokni kokno tui cheri naitai jemon जों nugui mano Kokborok sanai rok 9ta dialect tongo on bisingbo kisa misa kok phellaio jemon romdi deborma kok bai jomatia phanongkha riang phanongkha borokni kok kisa misa phellaima rokbo nukjago जों mane joto phelai sugya phano thaisa thuju kok thai solaiya ungma rok जों nugui mano omono tui no o unit ni pori thai te tongo demography area of Kokborok speaking community inke obo जों tam nugui mankha inke je area mane tam bujiba जों thai jaga amone bujio inke obono je Kokborok kok sanai rok bo thaio tong bo hangkorni biyang bwkhakste rogo tongoi tonglai omorokno cheri naithai nongkha first unit ni unit 2 o tongo phonology phonemic inventory vowel and consonants syllabic structure inge sengor tam nugui man puila no phonology phonemic inventory vowel and consonants phonology ongkha je khorang no tui ma porio eba khorang no cheri naio je borok rokni khorang nongkhormani obono cheri naio nadi vowel te consonants no tui pori thai te phonology tamo omorokno tui pori thai on bisingte tongo vowel te consonants ni kokthai nongkhorma mane vowel ni bahai ke kokthai nongkhor consonants ni bahai ke kokthai nongkhor bahai ke kokthai snamna nang khorang bom tui ong te जों saimano vowel Kokborogo kaiduk tongo eba 6ta kao te 20ta hinke consonants जों saimano alphabet o jotogui 26ta tongo oboni bisingo vowel consonants nei khakjago amon tui noro pori thai amon bising tongo te oro syllabic structure inke syllabic tamo omorok phai mano te omno explain khaina thangli ang explain jodi khaina thangkangke video bo logui thangna inke norok jodi tumung no question nangkhangke sadi bo question no explain khaina nangnai eba bujirui rona nangnai inke ang oboni kaisa ke topic tubui bujirui rwano oro syllabus o bujirokangke beleno video bo logui thangna inke jotobo bujirui rona ni possible ya abo je borokni jemon syllabic ni structure oro tagui phununa bo possible yata inke oboni extra khai inke bujirna bo kaham te norok bo bujina kaham ongnai inke dorisi norok syllable ni class nango ba syllabic ni class nango phonology ni class nango Kokborok dialect ni class nango inke norok comment khai sadi unit 3 o tongo morphology the types of morpheme affix word class word formation case marking rok morpheme tamo morpheme nari जों nugui mano do morpheme ni dal kaini kao pre morpheme bai bound morpheme Kokborok bakhe phiokjak mangsilik bai khajak mangsilai hinai siniuta te affix tongo affix tamo abo very common question jemon जों affix no Kokborok kok bai sinijago thepamari hinai te tongo word class word formation tamo amo ekdom important word formation roke phaimano omtei haita ekdom common question hinai जों hinui mano inki unit 4 tongo sentence and semantics word order sentence and its different type thematic rules in जों पहिला nugui mano sentence by semantics no जों thematics teke sa mung pawi tongkhang o mung kai thambai sini jago semantics no te word order
Warodar no kok guru bai kok thai achurem rok ni sini jago te sentence difference type mane amoni bedegrau ma porenai te hinke thematis rules to ta singno saka je semantics by thematis obo egno mane obo kaisa ni answer no obo ungnaita mane obo kunoro alka hanai kwrui o kainui same to same se obo omoni answer same no ungnai o mane kokthai kaitam ka uta kintu babo kaisa no hinke paithago joto no hambai যদি video no hamjagui tongkha hingke like share khlaina tapok di te bujia rok ong tongkha hingke comment khlai sadi hambai।